Final musim yang baru sedikit. Kita ikut yang ke quarter final kepada mereka kasih. Nilai kecil hati kebacaan. Kapono Football Club maka hilang club. Football Club kita yakun persai menunggu dan yogan yakri dan yogan syaka semi final. Kapaham Rio Football Club kelab penting kenai ladi bakan rung syaka semi final hak lempung ile kai football kabla pelong da kedor bar senong lom dai khla ringkar ke je treilang berkakin hon ki mar bersiu. Kapaham Rio akla la ban pelim no ek new trap football club the lai goal la ar hak je khun quarter final kabla long hak pratare uno apra ar haja ar poi hamaran ile kai kur kalang bhoirumbong. Haba phai cha kate ga je khun ka long shisha ka baitana daga bar kabla penchong shet e ki pai ba ki bralit ban sakhi ya ka je khun ha ka ba kala kun no adien ka je khai the mar shigol ki nong paniya ha kate ga je khun kila ra no asha ka je shoot tie breaker ha ka ba ka paham rio football club kala yo ban khori ka jingjob ba ban rung cha ka thup cha ka semi final jong ka ni ka lumpung ile akai. Kau sport buat kau football, agapal kau mentah kalau dia jauh, lagi lap tiba akam macam, lagi kun sama, jom kadang buat ketem rupai ke jumi, isu sang, balang ba, apa yang dari madan, hari apa madan kur kalang, ngam support buat ngam sudi, ba ngam poi yang kita jaga langsung rumah poi sabar, negastit nomor karukom pun kre, buat karukom organize. Tolong kaba itulah hadu kata-kata naik kudai ya organize mau bersih kepala sisa ban organize ba hadu kane ban musim api ba nampak bahkan kod kamu tahu Islam nanti ngakwa ba ngali sakhan bagi Islam kepanawan ngakwa babin penai ban organize ya kanega football tournament oleh apa madan kurgalan.